Marangkayu, Yes, yes, yes. Kutai Kartanegara, Luar biasa. Hurt people's how it begins. And I don't wanna cause you pain. This ain't the way that I thought we would live. When I start to feel I'm in trouble again, I just keep it as friends, cause I know how it ends. When I feel like I'll be the devil again, I'll sit back and pretend like we both never met. I felt courage at 16, but lost it at 23. I'm not okay, I'm not okay. And I lost my self-esteem, believing in a dream. I lost my faith, I lost my faith. Oh, oh. Hurt people's how it begins. And I don't wanna call you pain. This ain't the way that I thought we would live. You might think that I'm crazy, you might think you can save me. I wish it was that easy. Oh, 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 oh. Hurt people, that's how it ends. And I don't wanna cause you pain. When the cracks appear and we fall in between, oh, you suddenly see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Marangkayu. Kami datang di sini dalam rangka kegiatan BIMTEK, pegawai dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Marangkayu. Saya sendiri sebagai kasih pemerintahan di kantor camat Kecamatan Marangkayu. Dengan kegiatan ini kami sangat merespirasi bagi teman-teman yang di desa yang belum melakukan kegiatan-kegiatan BIMTEK yang diperlukan di desa masing-masing, supaya dapat diupayakan demi masyarakat kita yang ada di Marangkayu. Dan ini sangat dibutuhkan untuk di masyarakat baik sekarang maupun yang akan datang. When the chaos comes, it'll sweep us away. I'm a slave to my ways. You deserve better days. You found courage at 16 and lost it when you met me. That's not okay. It's not okay. So don't lose your self-esteem. Believe in it. Terkait yang melayani bagian daripada travel yang sampai di Surabaya, alhamdulillah kegiatan ini sangat lancar atas bantuannya, baik pelayanannya membawa kemana-mana, membawa ke desa yang memang yang kita butuhkan, yang dianggap desa yang aktif dengan kegiatan BIMTEK terkait dengan pertanahan, masalah sengketa, masalah secara pengukuran. Pihak kereta ini melayani kemana pun kita pergi. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih. Semua rombongan mengucapkan terima kasih kepada pihak kereta yang melayani kami selama di Batu Malang ini. Yes, yes, yes. You're way too good for me anyway.